Good morning and a warm welcome to all our prospective parents, learners and guests. I am Ms. Audrey Du Plessis, Deputy Principal and Coordinator of all the cultural activities at Laerskool Tuinrand. Goeiemôre en hartlike welkom aan al ons voornemende ouers, leerders en gaste. Ek is mevrou Du Plessis, adjunkhoof en koördineerder van alle kultuuraktiwiteite by Laerskool Tuinrand. At our school, we believe that education is about so much more than what happens in the classroom. It is about discovering passions, building confidence, and giving every child the opportunity to shine. That is why we are so proud of our vibrant cultural program. We don't just teach, we nurture confidence, creativity, and character. We offer a wide variety of activities that cater to different interests and talents. We have 3 review groups, a review group for the grade R's, a junior review, and a senior review. These groups bring energy, creativity, and teamwork to the stage. Our choir and singing group allows learners to develop their musical abilities and perform with pride. For those who love the power of words, our speech choirs build confidence, expression, and communication skills in a truly unique way. We also believe strongly in recognizing and celebrating the unique talents of our learners. In Term 3, we host a talent show, where learners have the opportunity to showcase their abilities in playing a musical instrument, dancing, singing, and drama. This event is a highlight on our calendar and gives each child a chance to shine. But it doesn't stop there. Our learners also take part in various competitions and eisteddfods, where they showcase their talents in visual arts, drama, creative writing, and singing. These opportunities not only allow them to grow artistically, but also teach discipline, perseverance, and self-belief. What makes our cultural activities so special is that every learner has a place. Whether your child is outgoing or shy, experienced, or just starting out, there is an opportunity here for them to explore, grow, and succeed. We invite you to become part of a school where creativity is celebrated, talents are nurtured, and every child is encouraged to find their voice. What makes us different is simple. Every learner matters, and every talent has a place. By ons skool glo ons dat opvoeding oor soveel meer gaan as net wat in die klaskamer gebeur. Dit gaan daaroor om passie te ontdek, selfvertroue te bou en elke kind die geleentheid te gee om te skitter. Daarom is ons so trots op ons lewendige kultuurprogram. Ons onderrig nie net nie. Ons kweek selfvertroue, kreatiwiteit en karakter. Ons bied 'n wye verskeidenheid aktiwiteite aan wat voorsiening maak vir verskillende belangstellings en talente. Ons het 3 reviegroepe, 'n graad R reviegroep, 'n junior revie en 'n senior revie. Hierdie groepe bring energie, kreatiwiteit en spanwerk na die verhoog. Ons koor en sanggroep gee leerders die geleentheid om hulle musikale vermoëns te ontwikkel en met trots op te tree. Vir die wat lief is vir die krag van woorde, bou ons spreekkore selfvertroue, uitdrukking en kommunikasievaardighede op 'n unieke manier. Ons glo ook sterk daarin om die unieke talente van ons leerders te erken en te vier. In kwartaal 3 hou ons 'n talentkompetisie, waar leerders die geleentheid kry om hulle vermoëns in die speel van musiekinstrumente, dans, sang en drama tentoon te stel. Hierdie geleentheid is 'n hoogtepunt op ons kalender en gee elke kind die kans om te skitter. Maar dit stop nie net daar nie. Ons leerders neem ook deel aan verskeie kompetisies en eisteddfods, waar hulle hul talente in visuele kuns, drama, kreatiewe skryfwerk en sang tentoonstel. Hierdie geleenthede help hulle nie net om artistiek te groei nie, maar leer hulle ook dissipline, deursettingsvermoë en selfvertroue. Wat ons kultuuraktiwiteite so besonder maak, is dat elke leerder 'n plek het. Of jou kind uitbundig of skaam is, 'n ervare leerder is
of net begin? Hier is 'n geleentheid vir elkeen om te ontdek, te groei en sukses te behaal. Ons nooi u uit om deel te word van 'n skool waar kreatiwiteit gevier word, talente ontwikkel word en elke kind aangemoedig word om hul stem te vind. What needs a pig? Who is a fool? What? For example, would you say if strolling through the woods one day, right there in front of you, you saw a pig who built his house of straw? Goeiedag, ek is Juffrou Potgieter. Ek is die onderwyser van ons mees dinamiese en inspirerende vak by Laerskool Tuinrand, kreatiewe kuns, graad 4 tot graad 7. I'm Ma'am Potgieter. I'm the proud teacher of the most vibrant and exciting subject at Tuinrand, Creative Arts, grade 4 to 7. At Tuinrand, creative arts is far more than simply drawing pictures or performing on a stage. It is a subject where learners discover who they are, develop confidence, learn discipline, and express their thoughts and emotions in creative ways. Creative arts includes both visual arts and performing arts. In visual arts, learners explore drawing, painting, sculpture, design, color, pattern, and creative techniques that encourage imagination and originality. In performing arts, learners participate in drama, dance, and music. These disciplines teach confidence, teamwork, communication skills, rhythm, movement, creativity, and self-expression. By Tuinrand handhaaf ons 'n baie hoë standaard in kreatiewe kunste. Ons leerders werk met toewyding, entoesiasme en trots. Ons skool het uitstekende prestasies behaal en verskeie toekennings gewen by kunsfeeste en kompetisies op verskillende vlakke van kunste. Hierdie prestasies weerspieël nie net talent nie, maar ook harde werk, passie en kwaliteit onderrig deur ons onderwysers. Elke kind het kreatiewe potensiaal en by Tuinrand streef ons daarna om daardie potensiaal te ontwikkel en te laat groei. Ons is ongelooflik trots op ons leerders en die passie wat hulle elke dag na die kreatiewe kunsklaskamer bring. By Tuinrand glo ons dat onderwys nie net oor akademiese prestasie gaan nie, maar ook oor die ontwikkeling van 'n gebalanseerde, selfversekerde en kreatiewe jong mens wat voorbereid is vir die toekoms. Tuinrand, we cultivate our school community through art. Come and have a look in our art class. The theme of Word Art Day this year is a garden of expression. As you can see, we express our feelings with our art. We celebrate World Art Day to promote the development and enjoyment of art.
fiets. Om kuns as vak te hê, help jou om krities te dink en kreatief te wees. Tuinrand se kunsklas bring groot inspirasie vir alle leerders in ons land. Ons weet ook verskillende en bekende kunstenaars soos Leonardo da Vinci en Pablo Picasso. Tuinrand kultuur, ons groot trots. Kultuuraktiwiteite speel 'n onmisbare rol in elke skool. Dit is die aktiwiteite wat die kinders geleentheid gee om hulle talente te ontdek en hulle self op maniere uit te druk, so deur byvoorbeeld sang, drama, dans, kuns ensovoorts. Hierdie aktiwiteite bou selfvertroue, dit ontwikkel dissipline en dit leer leerders om saam te werk as deel van 'n span. Die lekker van kultuuraktiwiteite is dat meeste van die aktiwiteite gewoonlik in groepsverband is, wat vir soveel meer leerders die geleentheid gee om deel te neem. Die platform wat geskep word is enorm, om byvoorbeeld in die Pretoria Staatsteater deel te kan neem, in die Pretoria Stadsaal te kan gaan sing, saam met verskillende kunstenaars deel te neem. Dit is geleenthede wat jy net kan kry as jy in die kultuur deelneem. Kultuuraktiwiteite vorm nie vaardighede nie, dit bou karakter. Ons kultuuraktiwiteite by Laerskool Tuinrand is 'n bron van groot trots al oor baie jare. Die reviegroep is 26 jaar gelede gestig en tans spog ons met 3 reviegroepe by ons tuinslakkies, ons junior revie en ons senior revie. En is dit vir ons lekker om te kan sien hoe hulle self handhaaf tussen verskillende kulture, verskillende skoolgroepe. Ons skoolkoor het ook al met groot trots by verskeie geleenthede opgetree en groot sukses behaal. Ons spreekgroepe neem gereeld aan verskillende kompetisies deel en oor die jare het ons al verskeie toekennings ontvang vir ons verskillende spreekkoorgroepe. Hierdie prestasies getuig van harde werk, toewyding en passie. Maar dit gaan nie net oor toekennings nie. Dit gaan oor die geleenthede wat ons vir ons leerders gee om te kan groei, hulle talente te ontwikkel en selfvertroue op te bou. Want om voor 'n gehoor van 2000 mense op te tree, vat soos die Engelsman sou sê baie guts. Ons is ongelooflik trots op elke leerder wat deel vorm van hierdie groepe en Tuinrand is bitter trots op die kultuur en mag ons kultuurgroepe net nog meer sukses behaal.